Ra leboga. Ke nako ya Ministry of the Holy Spirit ke yo moruti wa ka. Moruti dumela. Monna modimo. Pastor Dikotsi o kotsi. Hey. Re mosipidi re ke o kotsi. Ao ra leboga re mosipidi. Ao ba dira. Ke mohau wa morena. Ao ba ke mohau wa morena. Ke mohau wa morena. Ao siame moruti wa. Monna montlhanka modimo ke sa babaletse. Tota la ho sa siama moruti. O tshwantse e rere. O tshwantse o nne le tumelo. E rere. Bona. E ha re rera re siame hela ho sa siama o sa e rere. O ikutlwa o ka re ga o ka ke mme o tsoge o re. Whether you are in the mood or not. Bona. This gospel must be preached. O tla utlwa o tsha. Modimo. Jeremiah re morena ga ke rate go ka bua lentswe la gago. Nna ke a emisa. A re mare go na le mogote. O tswang ka fagare go nna. Go na le molelo. A re go na le molelo. O ne ke o dira gore ke bue le ha ke ne ke sa batle go bua. Le ha ke ne ke re ha ke bua. Le ha ne ke re ke a didimala. Empa molelo wa dula o ntse o fisa ka mogare ga nna. Ene o fisa ka metla. O fisa ka metla le metla. Ona o tla ka di condition. Ha o re wa e gata ya tswa. Ya kore ya ipusha ya go raga gore ntsha ganye. Motho o re ra le foko la modimo o itse ganye re bua. O itse ganye re bua. O bona tiana bona ba tiana go le mo meeting ena o bona ke le kere. O bona phutela. Ka re. O bona ka palama modimo molo wa mega. Mo teng ka boardroom. A rera fangedi. Moruti wa ka a re tsene mo go tsa Ministry of the Holy Spirit. Moruti wa ka ke a leboga mo mosong wa letsatsi le ka boikokobetso re dumedisa baretsi ko lapeng go ba tswang ba reditse ka ba le koteng re ba rata ka lerato la Samantoti lerato la true love lerato la modimo lerato le le sa fetogeng lerato le le dulang le ntse le mo mosong wa letsatsi le maemo a dumela kgotsa maemo a sa dumele Jesu ntse le morena ke ene motlhodi wa legodimo le lefatshe sa rona fela ke go dumela gore legodimo le lefatshe di tlhodilwe ka mosa le mogau wa ha ha re rapela morena le mo mosong wa letsatsi la kasheko re ka tsoga dipelo di utsegile re ka tsoga dipelo di utlwile botlhoko re ka tsoga modimo ona re le mo lethabong ba bang ba ka tsoga modimo wa ka ba ipotsa gore morena o no le kae ha dilo tse di diragala morena le modimo wa Israele lentswe la hao le re ba itshepelang go Jehova le botshepegi ba hae ba tla tshwana le thaba ya Sione ka ba ka utlwa lentswe le buang le rona mo mosong wa letsatsi la kasheko le re ba ipitsang ka lebitso la me ha ba ka ikokobetsa ba theoa ba fologa ba tla ba ipolela dibetsa bone nna ke le modimo wa Israele ke tla ba hopola ke tla theoa le hodimo ke tla kena ka lefatshe la bone morena ke tla ke fodisa lefatshe la bone Jehova re a leboga le mo mosong wa letsatsi la kasheko fetola dipelo tsa banna le basadi o kenye dipelo tsa moya morena o ntshe dipelo tsa majwe re tle re tsebe ebile re hopolo re ka ra bophelo ba rona kaofela ntse le wena modimo ya busang ntse le wena morena le modimo wa Israele ntse le wena tlotlo la ditšhaba ka lebitso le matla lebitso le tletse mohau lebitso la konyana lebitso la morena Jesu wa Nazareta amen. Moruti wa ka mo mosong wa letsatsi la kasheko oh yes ke tshwere lefoko la motho wa le siela hanga tshwara motho wa le mong a le mong fela iseng ba bantsi sometimes ke tle ke bue ke re we should not try to become everything to everybody but just to one person o modimo a re rometse mo go ena mosong wa letsatsi le ka morerela efangeli a utlwa fetola pelo ya hae ha re bala moruti wa ka tlo bala mo bukeng ya dikgosi buka ya bobedi ya dikgosi chapter 20 second book of Kings chapter 20 go tswa fale mo go verse 12 re kgaogane le one hela hale mo go verse 18 yone ha e balega setlhogo sa teng se re barungwe ba Babele verse 12 ya re ka sebaka seo Berotage balatane morwa balatane kgosi ya Babele a romela dikwalo le dineo kwa go Hezekia gone ona utlwile fa Hezekia one a lwala Hezekia a itumelela barungwe a ba bontsha ntlo yotlhe ya mahumo ebe on se le fera le gauta le makga le lokwane lo molemo le ntlo ya marumo a gagwe le dilo tsotlhe tse di leng teng mo mahumong a gagwe go sena sepe se Hezekia sa kang a se ba bontsha mo ntlong ya gagwe le mo pusong ya gagwe ke fa mo profete Jesaya a ya kwa go kgosi Hezekia mmotsare ba reng banna ba tlile go wena ba tswa kae Hezekia ra ba re ba tlile kwa go nna ba tswa kwa lefatsheng le le kgakala la Babele a ba botsare ba bonyeng mo ntlong ya gago Hezekia ra ba re ba bonye tsotlhe tse di mo ntlong ya me ga gona sepe mo mahumong a me se ke sa ba bontshang sone ke fa Jesaya a raya Hezekia a re utlwa lefoko la morena bona malatsi a tlatla motlhang tsotlhe tse di mo ntlong ya gago le tse borrago ba di phuthileng go fitla ka jeno di tswa kwa Babele
go sa tlogelwa sepe go bua morena mme ba tla tsaya bangwe ba bana ba gagwe ba ba tla tswang mo go wena ba o tla ba tsalang mme e tla nna ba batlhanka mo ntlong ya borena ba kgosi ya Babele. Verse 19 ke fa Hezekia ra Jesaya lefoko la morena leo ke le buileng le molemo a ba re kana ga se sepe fa go le kagiso le boikanyo mo malatsing a me. A lebitso la morena le bokwe le godimo le lefatshe di tla feta empa lentswe la morena le tla dula le ntse le ntse le eme ka boammaruri. Mo mosong wa letsatsi la kasheko moruti wa ka re bua ka monna modimo ene le kgosi ka lebitso ba re ke kgosi Hezekiah. Bebele e re ruta moso wa letsatsi le kgosi Hezekiah ene le mong wa one of the descendants tsa kgosi Dafita ka lebaka la ga rragwe kgosi Dafita Hezekiah ya ba mohlanka ba kgosi wa ntata ona lokile pela sfatlhego sa modimo. Bebele ya re mo mosong wa letsatsi le Hezekiah ha re bala re batlisisa hore mo re fitla mo lefokong le re fitla mo lone lebaka le matsapa ene le ra le moga ha le bala hore Hezekiah gona le nako kgosi Senakeribu wa Syria kila kena ka ro lefatshe la Juda le dikaganyetsa batla go lwana le bone a bua dipuo ka lebaka la modimo wa Israele. Hezekiah a nanoga ya tempeleng a rapela re modimo wa ka utlwa mantswe ya ga kgosi Senakeribu ha ebe wena Jehova ya tla emanya tla re lwanela. Bebele ya re bosigong bo tau ya leloko la Juda modimo wa Israele a thola lenyoloi la tlhatlhamolla sesole sa Syria hape wa etsahala bophelong ba kgosi Hezekiah hore a tla lwale. Bebele re bolella hore bokudi ba hae bono bo isa lesong. Bebele re jwetsa hore morena a lokolla moprofeta Jesaya a re tsamaye o lo bolella kgosi Hezekiah hore a lulukisa ditaba tsa lelapa la hae hobane nako ya hae ya lefu e se e fitlhile. Bebele re ruta mo mosong wa letsatsi la kasheko hore Hezekiah a retologa lebella le bota ya ba monna wa rapela le morena gopola mesebetsi ya ka. Bebele re ha kgosi ha moprofeta Jesaya le pela tsa tswa ka palace lentswe la morena la fitla o moprofeta la mojwetsa khutlela ho Hezekiah o mojwetsa hore modimo o tlile thapelo ya hae o mojwetsa hore mo ara dilemo tsa le mo tsone modimo tla mo edela another 15 years. Hezekiah, he was one of the men of God ene le mohlanka wa modimo. Hezekiah bebele re ruta re le a kena bokgosi ba Juda o tsamaya a lo tlhatlhamolla medingwana le ditempele le di-altara tse di beilweng ke ntatae go rorisa modimo o sa tsejweng a go rorisa modimo medingwana ene le teng ka ra lefatshe la Juda. Empa mo mosong wa letsatsi la kasheko ene Hezekiah o ene le kgosi ya na tseba rorisa modimo ya ilang ka molao wa Jehova a o bea pela dintho kaofela a ruta setšhaba sa Juda hore o na le modimo wa Israele o na le morena ya busang o na le tlotlo la ditšhaba ke modimo wa le mongwe ke modimo ya rena. Mo mosong wa letsatsi la kasheko re a lemoga hore Hezekiah ha sena go tlhola ntwa kgatlhanong le Masyria. Re a lemoga hore Hezekiah ha sena go tlhola ntwa kgatlhanong le bolwetse bona bo mo apere ya ba monna modimo Hezekiah ntse a dutse lelapeng la hae o fumana baeti ba tswang lefatsheng la Babylona. Ho na le banna ba modimo ba tswang Babylona ba tla ba ikokobeditse le sesole e le baeteledi pele lefatsheng la Babylona ba tlisa diphasele ba tlisa di-gift ba tla ba tshwere dimphempe tsa lefatshe le ba di tlisa ka hare bophelo ba kgosi Hezekiah ba re romilwe ke kgosi ya rona ya re tlisa lengwalo le tla no congratulate hore hey re utlwile gore o no lwana and yet you were able to become ba re utlwile hore that is a sign ka ra lefatshe la Juda re rata o ka share di-sign tseo le rona. Bebele ya re bokgosi Hezekiah ha sena o bona batho ba ha sena o bona the presence ba mo tletseng tsone dimphempe tsa lefatshe tse ba mo tletseng tsone a bona o ka re this is a friend to the land of Judah wa banka banna ba ka bongwe o ba tsamaisa ka more le ka more tshane o ba bontsha Gauta le Selefera o ba bontsha the Amori dibitsa tsa ntwa tsa lefatshe la Juda di nang le tsone o ba kenya ntlo le ntlwana o ba bontsha rona re le majuda ke se re nang le sona go na le ntho le tlamea re tlhaloganye ka lebaka la kgosi Hezekiah. Yet kgosi was a man of God. Yes, kgosi was an anointed son of the Most High God. Empa ona tlotsitswe monao ona tseba rapela o bone mogau wa modimo ka ra bophelo ba hae empa ona na le bothata ka ra bophelo
bophelo ba hao. The botata ba ena le the attitude, ena le monna wa a bit of arrogance, ena le monna na le pride, ena le monna na le mabila, ena le monna ba tlang ka nako ya nngwe hore batho ba tla ba tsebe hore ena ke mang, ebile o kgona jwang, ebile o kgona ho fihlela dintho tse ding ka mofuta mang. O na le ka nako ya nngwe Modimo o tsofaditse. Babele ya re, you only need to be still and be quiet, and o tsebe hore ke Modimo o phela. Babele ya re ha se na o bontsha babele dintho tsa hae, ba Babylona ba Khosi Hezekia o fumana another visitor ka mosong wa letsatsi la kasheko. Khosi Hezekia o na sena ba profeta, o na le bo profeta le Yesu, o na le bo profeta by the name of Isaiah. This was a man of God, anointed by the grace and the Spirit of God. Mo profeta wo ina le monna tletse moya o tletse khanya, moya wa khalalero. Hezekia o na tseba ha ke buile le mo profeta wo dintho tsa ka di lokile ho Jehova, ha ke buile le monna wa Modimo. Mo Khosi Hezekia ha tshwane le rona moruti wa ka. Oh, Rona re na le so many people that are speaking to our lives. oh yes. Re le ba profeta ba buang ka maphelo a rona. Yes. Ha re tswa mo go wa re batla lo compare le lo tlola reng. Ha re tswa mo go re tlola di bona ra utlwa go powerful o fitlhile. Re batla lo utlwa the anointed and the powerful prophet that has come into the place. Re tsama re tlopa re tlola from one place to another. Re move go tswa fa re tlola di bona ra palama di flight re ba ra utlwa who's the other one that is saying about King Hezekiah. Only had a reliable one man by the name of Josiah. Jesiah ne le mo profeta ya buang ka ra bophelo ba Khosi ena. E ba mo song wa letsatsi la kasheko. Khosi Hezekiah o kry visitor. Jesiah wa fihla mo tsa dipotso. A re Khosi ya kompolela bana ba ke bo mang, bana ba ba tswa kae, ebile bana ba ba bone ka ra ntlu ya hao. Khosi Hezekiah ha mo araba, a re bana ba ke ba Babylona ba tswa lefatsheng la Babylona, a re ba tlile lefatsheng lera ba tlisitse dimpho, a re ke se ba se bone, a re gona la ile ntho e ka ba ile nngwe e ba sa e bonang ka ra ntlu ya ka. A re ke ba bontshitse dintho kaofela, ke ba bontshitse everything, ke ba bontshitse the gold and the silver, ke ba bontshitse how I think, ke ba bontshitse the secret of Judah, ke ba bontshitse everything e ba re ba sa tshwana le go e bona. Ya ba Khosi Jesiah a re listen to me, a re utlwa lentswe la Modimo ha le bua le wena mo mosong wa letsatsi la kasheko. A re nako e tla fihla ka ra bophelo ba Judah, a re ba Babylona ba tla tla ba nka ntho e nngwe le nngwe e ba e bone ka ra ntlu ya hao le bana ba hao, ba tla ba phutha, ba tla ba ye lefatsheng la Babylona. Ngwaneso mo mosong wa letsatsi la kasheko ke rata ho bua mantswe a re tlhokomela ba Babylona ka ra bophelo ba hao, tlhokomela ba Babylona ba ikentsa metswalle ka ra bophelo ba hao. Moruti Dikotsi, Monna Modimo tlhokomela ba Babylona, tlhokomela ba Babylona ba ba ikentseng metswalle ya hao, ba tlang ho wena, ba tla ka dimpho, ka ntse ba na le lebaka, ba na le lebaka, ka ntse ba na le plot, ba na le plot, ba na le plan, ba batla ho tseba protective. hore ke eng se etsang Pastor Bay Tlhokomela Babylona. a nna se wa le sona, ba batla ho tseba hore ke eng se etsang o tsohe in the morning. What makes you to become successful when they feel that you are supposed to have bowed down, but still you are not able to bow down? They want to come and hear the secret. Ba batla ho tseba hore Modimo wa mo rapela ke Modimo wa mofuta mang, ba batla ho bona ke ntho tse feng tse o nang le tsona mo so wa letsatsi la kasheko. Hezekiah wa lawa ba Babylona ba kena ile sa ba skena. Hey, And some of these guys, the Babylonians, yes, ke rena re ba alawa. hey, Khosi wa ba alawa, wa ba wa lawa, ba bontsha, wa ba bulela, and o dira in the name of show off. bona Kante wa ipola, ke ena ipolaya, oh, ma ke ena ipolaya, Jehova. wa ba bitsa moruti wa Morena. Babylon ba tla ho yena, ba tla ba tshwere dimpho. Many times we mistake people ba tla ba tshwere di gift, ba tla ba re tshweretse dintho tse ntle, o bana ba re ne tsone re na batho ba re rata, re na batho ba na le rona, ba tla ba nketse di konkosi, ba tla ba tshweretse di flowers, ba tla ba tshweretse dintho tse ntle le di present tse monate o betseya. But these people, they love you, but these people, they only look at what they can get from you. These are the Babylonians. Ke ba Babylona mo mosong wa letsatsi la kasheko.
rona re tloela dikate tsa rona di protection tsa rona ra re batho ba ba lokile ra re these are the right people and yet we allow them into our lives. Ntho ya bobedi ele bothata ba go se Ezekia o nka batho ba o ba bontsha di secret tsa lefatshe la Juda o ba kinya kamore le kamore tsara ba bontsha this is what we are doing, this is how we are planning, this is how we are moving forward, and yet these people they are watching ba bona gauta le se le fera ba re ke tsone ntho tsa di batlantse lefatshe la Babylon abantu ba ba gutlela mora they are going to strategize e ba mo mosong wa letsatsi la ka she o di mo botsa potsa o kela ka re bophelo ba hao a re ngwaneso a re ngwanake ba o ne mote a re ke ba ma batho ba o phela le bona ke ba ma batho ba o shera makunutu a bophelo ba hao le bona ke ba ma batho ba ba bolella dintho tso sa tshwanela ba bolella tsone ka nako ya nngwe moruti wa ka o tla ba ro lweilwe o sa lweiwa ngwaneso e le o bukoso o gatogile data o ifile batho ba ba roho moso wa letsatsi la ka shego o tlamea o tsebe batho ba tla ba phela le wena batho ba o shera Hlokomela data. bona ska gatoga data rofa o tlamea o tsebe gore data ya hao ke data ya hao o tlamea o be le lekunutu le sephiri sa hao se etsa o dintho tsa o di kgone go etsahala. Hlokomela data ya hao. Tlhokomela data Ska tshwana le kgosi. o ska tshwana le Wa kgosi bontsha mongwe le mongwe. wa gatoga Ska fela tshwana le kgosi. ya ka o rata Wa dira jaaka o rata. monna modimo Batho ba tla strategize. batho ba tla plan Ba bang ba rona Hey. re mo re leng teng Ka lebaka. pelo e botlhoko right Ka le- now ka ka lebaka. baka la batho La batho ba o ba. ileng wa ba alawa wa ba wa ba fa data wa ba tshepa morutwa wa ba tshepa wa ba fa information wa lokolla dintho na le ka nako ngwa tswa moso ba o bolela o na le diposo ko kae ka wa tsama o lo collect everybody else status a ora re tsamaye go tlwe go dona diposo lokisang di CV e bilo sa lo ba patella di transport o ba phandelo re tla ka kolo ya malume ko o tsama le bono yego and yet that was only for you, it was not for everybody. How tsama o kena le bono ko ke bone ba tla bitswa ko ena ya tla salla mona o ba you have invited but man of us so no ba invite baba moruti wa ka o ka ska gona go spend 2 minutes le 1 minute le bo motho se tsa o bolela mosebetsi o sebetsa se tsa o bolela salary e gola se tsa o bolela ka the promotion that is on the way motho o bolela ka relationship ya gore wa nyalwa next week gore dintho di tla mo etsahala you don't know batho ba ba bolela o na le ba Babylon they are so frustrated ba ipotsa ba expandela ka o ba ba Babylon ba ba lemoga o re setšhaba sa Syria was supposed to have knocked down that's lefatshe la Judah but yet they were not able so they wanted to find the secret of the land of Judah ba batla o tseba gore lefatshe la Syria le na le batlang ka ra Judah ke itsena ba se galela se mane ba se batla ba tshwere di gift tlhokomela ba tla ka ra lenyalo la hao ba tla ba tshwere di gift ba batla na le information ba batla o tseba gore o phela jwang ba batla o tseba gore o etsa dintho tsa o jwang once they can get the frustration ka ra lenyalo ba hao ke bone ba tla go nkela mmona tlhokomela once they get the information ke bone ka o sana ke bone ka moso go tsena bone motho botlhong ke bone ba o tselang lelapa ke bone ba o nkelang molekane wa bona wa hao o ba no ba boleletse kana monna ka o etsa 1 2 3 kana monna ka o tlisa bokana ka moso kana ke batla go reka TV kana re extender ya ga ntlwengwe ka kana re extender ya ga flat ka kana re kele business ya ngoko ka you keep on ba shebile monna hao ba re o ena re ka mo fumana re shapile jackpot ke ba Babylon mosebetsi wa bona ba sumula ba batla go multiply they are always looking for ba ka jaka ha re wa sheba o sa ne kwena o tswile ba sheba ba kena ka ba kena ka and ba kena ka ba no ka ba phela and ba ha ba kena monna motimo they know what to do, they know which button to touch ba tseba ba touch di button tsefe ba tseba ba etsa mosebetsi ba bamba tswile from the business today because they never allow ba Babylon ba kena ka ra di kgwebo tsa bona ba Babylon ba kena ba ka di business how and how suta mo Babylon a kena o ba they knew the secret and how things are moving. Today you are running at the loss. Today you are running at the loss. They are running at the profit. Babylon, they are running at the profit. Today the profit, the business is down. The business is down because you have allowed the Babylonians. Babylon. Mutimo to everybody. Mutimo finashipiri. How you can be able to become and how can you be able to manifest. That is your secret. Baby, they brand loud mutimo kabuke ya di judge. Omula my Samson. I don't see boy kaba moshanka waga. Omula la spirit side. Kura sky kera muriri. Akopana litileka. Akopana la Musadi and Tibo total high. But maybe that I'm well. But I delight bear Samson in the well effect. How come hold the Samson? That was the end
end of it all. You need to master and be able to understand that when I didn't touch them with the more fun on, I'm not the more John, Kabukenya Revelation, and it's a holding word, because it is your secret. But when I told you, so can you because second about us, not everybody, not everything, it is for the public, and not everybody that is around you, but clean the intention, or the Bagata Ruiz, someone the Mosafelo, or the Bagata Sapelamato, Kababagata Roqueta, Baba out even or the Busio, how Robert Kings Basita. Murita, Babatang, Bassetman agenda. But about your agenda, In I-10. Born, They just want you to adopt the agenda. Born, I play by a table. Then they are on the mission. Bible about the information. They want to know Ojakai, Opilakai, or spend most of your time. It is part of the agenda. And about the flowers. Hi, how are you? Are you fine? Are you good? The flowers. Satani akekebe. The enemy can never destroy you on something that he does not know. Satan had to be anything about you until you speak it out. Until that's where the enemy will start to know who you are. King so blending, and this is what you want to do. And it is the ways of the Satan. When I did period of the battle of Sebelan on the Pilunya, or do not Hunalin Twenches, Hunalin Tempulella, or the Kindates I want to do. But Tata Joseph, I could Mudimata Mulella, Naqueta Fita, my son, where you are going to become the greatness of everything. But Tata Joseph, Arubulela Baba Tsepa, Antiba Baba Tsepa, by Babone by Manlemina Hakanole, Baby Joy Zakaria, Les Elizabeth Zakaria was a man of God in the Lemo Pristomolo Badana Senawar, and in your Loyal Mutimulimu Fitella, and Mojueta Naqueta Vita, you shall have a son. Zakaria Skaba Tumera, and Bamudima Kuala Muloma, Zakarati Timara, over the Turkey Kisangara Pelobaha. It is a secret. Can I go to Tamara Chandela side? We know when the woman is pregnant, but Bagata Mutanaru. But at the end of the day, that which is inside of her, it will be the one that will push itself out. I thought that you are pregnant, but it is only today I can realize I was 6 months. Or the I bet on it at Senula, into a pillow, I bet on it at Ponza, I bet on it at I bet on it push it on Copil, the Bonta, I bet on this Cabao and Opua, I bet on it Miss Seventia, I bet on it Latella, in Tota, I bet on it at Hanyam Copil, I bet say the Lahao. Can when we talk too much, Murutua? We gotta work so hard. And let success make the noise. I'm telling you. Yeah. Oskabu. Kawala success. Marikate. Babylona. Matoka go bona hela katle. The results le mau. Batho ba batla tseba frustrations. Pastor Dikotsi. Batho ba batla tseba the challenges. Your weakness. Man modimari go feel the grace. Do not worry about the thorn on your flesh. Modimari continue to soldier on. Amakadi now and tamayo kokete. Kana kwa ngomurutu aga kana ko letsatsi ba ka shego. Bona ba batho ba lose the relationship. By getting the Chomitabo, the Babylonians, they come with the intention to come and take it. About to go say about to go smile. They don't care about your feelings, they don't care whether you are head or not head, it's not their issue. Habasino Suta, Basino Keradi Totebadi Batang, Wabupilomba, Basuta Garo Pilomba, by Malakoto Gugua, Ukawana, no Moto Hatines Mutsuan, Amotones Chomiaga, because they came to collect what they wanted. It is their intention. They will call in the money because they wanted information. How not trust Satana Gayeta? As long as one also come with information, so long as one also go release that data. What are your plans? How when you are troubled, you go to people, but about Sabatepe, but about Satibi Bateta, but about Satibi Lubusio Robert, King Sabadieta, who not download that data, Opalago Lamutimo, that father, please go about the blessing. Please, but everybody, every Tom, Dick, and Jerry, oh,
Some of these people, they're excited about the things that you are going through, but the time has come. Moruti wa ka melaetsa ba tsena selo ga ka kwana ke hita ka mebedi e meraro e bere garela moruti re setse ka metswele meraro o simaki a re ka kwa madibe makgabana re a ikhola hai moruti Dikotsi ai are ganke ke rata ampheta mantse a gagwe a nnifisa mowa wa me are ke le slender ka mantse a gagwe sontaga le sontaga ke stut a re bona o itse keng a o simaki ka fo madibe makgabana re ke leboga thata re bone fa le re o bakeng moseki bona dikeleditse moruti wa ka a re ba Babylon a re a o moruti Dikotsi ra leboga jack of all trades re leboga thata rra moso montle moruti makaka yo moruti Dikotsi ke moreditse ka ditsebe tse pedi ke daena ke emelaetsa ya moruti ke emelaetsa e a ke tshameke voice note be re tswalla moruti wa ka amen wa letsatsi a re go tlhokomela modimo re tswe mo bathong batho ba reng ba na le lerato mo go rona ka nte ba isa bophelo ba gago ko tlase bosigo le botshegare batsadi ba ka ba ba rategang ga ke na mantswe le mafoko lefoko ke le reng tlhokomela ba Babylone a re go tlhokomela batho ba ba tlang motho mo ba kukuna mo bophelong ba gago ba senya bophelo ga go bosigo le motshegare ke a leboga batsadi ba ka ke kgathatsegile ntate wa ka o nkalafile mosong wa letsatsi ke a leboga ke mole mo matsebantsho moruti wa ka balla baretsi ba ka moruti ya re tswalle re metsotso e mebedi hela moruti wa ka ha re le go nka sebaka re dule fatshe yes re analyze ke bo mankara maphelo ba Babylon dintho tse ding ke rona re ntseng diphoso ra bolella ba Babylon information bana ba sa tlamea o e tseba ra gatoga data moruti wa ka ra bolella batho diphiri tsa malapa rona tsa malekana rona e ka modimo ka re etsa gantle moruti wa ka beke e tlang ko kerekeng ya Ministry of the Holy Spirit